Oh guys, ketemu lagi sama saya Gani di YouTube Go. Dan pertama kali di sini ada Uzbek teman saya. Lihat dong. Nah di sini saya akan menceritakan tutorial tentang man ana sambil beatbox. Apa beatbox? 2 3. Oke. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Oke, terima kasih. Tutorial selanjutnya akan diulang kembali. Dah. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama